Good evening, ma'am. Sige, sige question question ani wan thoi ko. EPFOगी question ani se tawraga loibadi loire. EPFOगी question ani se percentage ki question oi ko. Nang sige topic se percentage oi deni ko percentage. Hangeba question sing se sige question sim diam thi lai lai ba se concept kra ai kyan ta na ba ai hai se ko concept se sige wording sige hana sige hana so tawsan se ko. Like x% of a number A is equal to y% of a number B happening. The kashu to the opposite is the trick panning and matadi. Madam the x% say when a combine EVA had 1% and EVA is why now obviously into learning A learning y% has says why not EVA 1% option into learning B learning. Other Sidiki koi ma hai se kai no putwa is z% of B putwa z% of B sequence by EVA z% of z into 1% of B and EVA ado sige 1% of B is the list other than C is on the putwa 1% of B city katani x so sige y is on a tangro x by y into 1% into A tar. Masih sila puro kaya tar ni Z into X by Y into 1% into A. Ko ada tar gani Z X Y percent of A tar. Ko sige am lai ko ado swai na puto pa yai ko hayeng barkada sidigi ay na swai na ay na sila I ba pot se ko ay na sila I isa di ba pot se sisi na raga ang kayam hot pa yai ko ay ba di swai na puto kuda mo na 1% se ka kiba yai aduga x by y b by a na tham se ko hujiki hari ba angka sige angka sige oina ko ay di am lai gre ko na taw ba ya ba ay di kuda mo na ay karamdam para ke ko sa percentage si matang ng percentage trick ay tayo ko percentage tricks ko percentage ki trick may ama lay ko yam lai ko pa ba so kito sa lay ko like so kito ko na percentage se do tayo ko na x% ay se ko kamay ibig ha kan x into 1% ay ibig ko ado ba na ibig ba ni ado ga product form da dum lo naman kaya hadi na dum kakna ba yai adegi khaidok na ba yai ko adegi yem ko ay kanung ka pirake ko yamna live form ng pirake yom ko si ya ba ni na sidegi ko na kari thon ba yai ha kanda x% of y ha rin kala se x% of y se kaya ni ibig x% of y se x into 1% of y and ibig atra ado y sidegi ko na kaya ni ibig y of y sila pwede into ni ibiyay. Ano 1% so maning na propia ito. X into y into 1% so na ibiyay ito. The target di ko na sway na ibiyay y% of x ang ibiyay ito. Meaning di kayo nakakanda ani sa uta-uta. Untok na ba tayo? This one ko mas si x ika y ika untok na ibiyay. Meaning di x% of y se y% of x ka ba niyo. Ko matagis tayo formula sa tayo putura. Adagi ataupa formula mas dagi tidak tahu ko suyai kuda mai na koigi x% of a is y% of b ga mana rin kala sa pyramid ita ga this one ibigay x into 1% into a y into 1% into b ita di sige 1% ani ka na grani ko ado ga x so na kana thama asaya so na kana y pu asaya or any vice versa to be x by y is equal to b by a or y by x is equal to a by b any ado sisu hadi formula gi matung huziki sigi formula se hadi sumana derive to so eba dana any type of si ka no se hadi percentage ki putok gi se sigi concept khanga ga de dum yani ko hadi formula se man khanga de yani samana na koi gi value putok gi de value putok de ko da man hire se koi gi 12% of 450 se putok ay kala se yam lai putok ya si ne ko da man hire se koi 10% of
something like 10% of 100 하는 클래스 10% of 100 이 क्या नो 10 하베디 시기 0 아마 각탈이네 1% of 100 1% of 100 이 1 너도 ado 시시도 수사만 반비야 또보다 보고는 시시 2% 자 콘스 많이 이토베야 되나 10% plus 1% plus 1%는 이비하죠 거 of 450 나 angka 좀 라이게도 10% of 450 is क्या तानी 자기 0 아마 한다 데시멀 포인트 아마 한다 jadi 10% sa haining is kaino 10% of 100% sa haining is kaino haragadi koina decimal ko decimal 1 decimal point ko shifting adagi sige 1% sa haining is na 2 decimal point ani shift tawd ko aduduna angka se swaina thugai ani ko aduduga kano harakanda swaina ibi ko 10% of 450 plus 1% of 450 plus 1% of 450 ini ibarat ko adu taragadi sigi 10% of 450 is the decimal points ama handawan decimal point handawan di 0 aroi bagi 0 sama ka ohan 45 taran sigi di decimal point ani handawan decimal point ani handawan taragadi koina 4.5 tarani haidi ama ani ko mai sigi di 4.5 tarani adu taradi 45 ta 9 dijalo 45 ta 9 dijalo gadi kya tarani 54 ko si ko na lum sana bi ai ko ai na sa ko ning i bai ba ni ko gi ko na lum sana bi ai like 21% of 760 하는 걸지 21% of 760 से कोक ना तुम तो क्या है कोक ना तुम तो क्या है खुदा मना है 21% of 760 से क्या था नहीं 1% है तुम तो 1% दी 76 अनि दी चला नहीं 1% दी 7.6 तो तारी 0.6 अच्छा 0.6 18 19 14 15 159 0.6 ko dune haidi koi divide tawdana fraction tawdana khotana puthobi darkar tade just kokna khalla ko kokna khalla divide tawraga puthokadana thuni ko angka se so ko percentage ki trick ni ko percentage ki trick se khara ga haige ge percentage ki trick se khara haige ko si khara leire amatang ga haige ge atopa trick khara trick tina trick se na angka gi trick hai tare ko angka gi trick ta koi gi increase decrease tawdi increase decrease na percentage ta increase decrease ko in percentage ta increase decrease tawraga uthopa gi se khara thuna hot kai tare di koina kamai hot ya har kanda koi gi angka se koina a ga b ga a is equal a b ga se constant oire kala se habedi a meaning di kai har kanda a is inversely proportional to b hai tare ko ko da maina a sina expenditure b sina consumption ko admaina ga hadi inversely proportional amani hi kala amana ta pot oi tare ga di koina kamaina hot ya har kanda koi gi smile har ma question sida ko a is increase ko a is increase or natraga decrease by x%. Then b is increase decrease by haraga question mark ko adu taragadi sigi x% se koina kari hana tawgani harakanda x% se koina sigi x% se koina fraction da hana onthokani sigi fraction da onthokpagi se koina angka oina koigi kaino da tawgrabani se uda kiyon ko percentage of fraction da onbagi sise yang khabi ko percentage fraction da onbagi fraction da percentage ko kai ba percentage to 50% pira bagadi c ko adagi 40% pira bagadi double times ko adagi smaina hadi 2/5 piram smaina hadi fraction da piram ba adagi kaino da piram bagadi c phaga da ni ko
1dagina 25 fawbadi adum phabiro adi 1 by 25 hours haitare ko adu si pha taragadi yam thina chit ne haitare yam thuna su tawba yani ko thuna su tawba yani plus kadam hara kan the percentage yang kase schematic second manga to hol pa ngam gani ko si se pharaga phabagi kana bu so si khangani ko x% of fraction and hairam taragadi koina sige angka se kamai hola kan hara kan the fraction se koina kari hara se koina numerator denominator hara kalase doi taragadi si se angka se kamai tarakani answer se yeng se ko answer ko a se kai ko ba a increase by ko a increase by x% increase tawre habadi is equal to n by d the increase tawre haideni ko ko thoini ko adi taragadi b se kya increase tawrani b decrease hoideba mana increase hoigrabadi ma ju decrease hoigraba ko decrease by n d plus n ko adagina tre haragana a is decrease hoire haragadi decrease by x% ko x% habadi ngasagi n by d ko b gd kaya da increase tawrakani haraganda increase by n by d minus n ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ 1 by ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ d ꯑꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ n ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯦꯔꯦꯇꯔꯁꯦ 1 ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯦꯔꯦꯇꯔꯁꯦ 1 ꯑꯣꯏꯍꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1 ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤꯕ n ꯁꯦ 1 ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ like ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ if value increase by 1 by n ko 1 by n ꯗ increase ꯇꯧꯔꯦꯕ ko 1 by n habadi ngasagi sigise n se 1 oigarani d sina n oirani ko ade si percentage on thoro sai percentage apira mado fraction on thoro ko toide main oiba di kanodi si si de ado percentage so yamana kado ke hara kanda si ke hariba akoina phari si pha pu liba ko to adu gi form da loina lairangani ko yamana adu da madi exam da moina arrive adu pirangani kra thura ko ngam gada ko na 1 by n by it must decrease by 1 by n plus 1 to si n se n as say 1 1 on kare aduga d se n on kare aduga sigi modification hai tare ko to return to its original value sisina formula si sa formula am lere increase decrease kini ko sigi se yam thi kana rakani pekha da ko pekha da yam thi kana rakani koi khot pe ai sigi angka se aduga atopa sisina 1 helage 2 subada yeng se ko 2 subada sigi 1 sigi ai exercise ma sam ka halaki ko 1 sigi to si mathaki se na ta si halaki masagi to ke ma 40% za koina 40% se fraction do on thwa le 40% ki fraction se kya ta 2 by 5 ta ko 2 by 5 se ngasagi n ga d ga do ne sis n ga d do ne ko whole ase ba pe haidi price ka da ba price ka consumption yami ke price pe kani price pe ke price aur ke consumption pe kani adum na sisina ab do ne ab ade taragadi price se 40% hen ka taragadi reduction se kya orani ade consumption ke reduction se kya orani sine ba percentage pe hai de ko ade taragadi price 40% hen ka laragadi n by d ni do taragadi consumption da reduce to badadi n by d plus n oiro sidi kya tarani koina n by d sidi 2 by 5 ni ko 2 by 5 plus 2 tarani 2 by 5 plus 2 di 2 by 7 tarani 2 by 7 sidi 1 by 7 se percentage on thodi kya tai 1 by 7 se si 2 into 1 by 7 ne ba sim be ko 2 hujiki formula do sai aina hujiki table am bigi do adu dagi 1 by 7 se pharo pha ta 14.28 ko adu 14.2 natraga 9 har chai ko 14.28 the 2 16 2 2 4 5 8 2 ko 28.56% tarani sida sida loi loi angka jam thuna dum hot pe yagi tro habadi reduction in consumption se kaya no haragadi sisine yan tabra sise decrease na piram taragadi increase im house decrease na piram taragadi same aduga si minus or habadi decrease ki di koina n d plus n have say d minus n na tarani
2 5 minus 2 2 by 3 1 by 3 कोई ना क्या नो 33.33 दी 66.66 ता देने वाला suppose အဲ့ဒါဒီကိုအတော့ဖော်ပြရခဲ့တော့အဲ့ကောအဲ့ဒီအင်္ဂါမကဒီက the price of the price of the onions 50% ಹೆಂಗಕ್ರೆ 50% ಹೆಂಗಲೆ price ka consumption gadi ngasai inverse proportional oina draw 50% ಹೆಂಗಕ್ರೆ gadi 50% di koina fraction do thok ta gadi koi kya ta ni 1 by 2 ado consumption di koina kya si 1 by 2 se n by d tu ni si n by d plus n do mu ta tu ni hadi magi expenditure di si hengalak tu ni si gi handa gi tu ni expenditure do ado ta gadi n by d di kya ta ni 1 by 3 ta ha n di 1 n di 2 di 2 by 1 by 3 times 1 by 3 ဒီခွင့်နာ 33.33% လေညမ်လိုက်ကောအဲ့ဒီformula စခန်းတာကလည်းထိလိုက်ကြ so prepare cell to reach what's sige formula စမ sige question စခေါ်တော့ဘယ် formula မစားတဲ့ကိန်းကောအတူတူက question အနည်း sige question အနည်း formula အနည်းမနော်တော့ပြရိုက်ကောအတူ sige formula အနည်း sige အဲ့ဒီ trick ခိုင်းတာ trick တော့ 이런 게 trick 세 amana kamay to trick no harakanda double time increase to baita double time increase to ko akoigi number se increase by x%, then increase or decrease or called decrease increase or decrease by x%, decrease or increase by ko y%. Do taragadi magi net change percent net change percent se kya ta ni harakanda x plus minus y plus minus x plus xy by 100 시부디 가가만이고 하베디 거기나 plus 기나 increase 기니고 누가 sorry 진도나 하이드니고 plus나 increase 기니 minus나 decrease 기니고 시부 빠라 잉시 가만 빠게도 잉시고 question number 시나테 question number 가게 잉시 거 시 area से increase by 10%. area में circle से क्या है ना pi r square ना था हावेदी meaning दी कहीं ना pi r ने हावेदी radius ता मागे radius से ता सिगी r से ता double time से में कलेस अमुक ना 10% है कले अमुक का सुमुक 10% में है कपिने हावेदी r ani ni ba days अदु ना 10% ani ना है कपने mais what is the percentage increase in its area दा दी कोई ना pi r square हावेदी ना सीजे 2 times है कपने चबने 2 times hengat sa ba niyo ko ado do nga sa formula da para niyo sa formula do kay hay ba sa gi si 10% or ni x y do 10% or ni do tayo ga net increase to kya ano net increase se kya or ni increase percentage se kya or ni sila sa 10 into sorry increase or ba ni na ko na plus mo ito nga tuloy or ni ko 10 plus 100 by 100 ay 10 do ni ko 10 ani 10 into 10 by 100 ko di tayo ni sige di kakrani ko is the one or ni 21 ko net increase 21% the city am lai ko edi nam thu thu ho pe angka to pa so aduka si se EPO gi question do adu da palak se EPO gi question da esta question am ka yawi adu da palak se ko to EPO gi question da ise assessment reasoning time question ni ko 15% discount on the market price on an item is more than the discount of 10% on the market price of the same item in a subsequent discount of 5%. Ha bagi condition change 15% discount straight to 15% discount tai hai ko straight to 15% discount sina greater than ka ba ani thona ta bai tai 10% ha ma ta ba and 5% successively ta bai tai ani thona ta si ani thona ta se hana putok se net change percent net change percent is sige kaya tayo ni 10 plus 5 plus 10 into 5 by 100 ko tayo ni 15 to half 15 point sorry so there's a discount have any market price of the session the session
15% discount on the then 15% discount is more than a discount of 10% on the market price of the certificate discount of 5%. 10% 5% and sorry discount and discount. Sorry minus over the discount or discount na tani ko sina minus 15% discount ni ko sina minus 10 minus ako discount or 10 minus 5 aduga sila minus layer ni minus 10 into minus 5 100 ko minus 10 minus 5 minus 5 100 ko meaning the ay kasi lala ba this plus okay do target minus 15 plus half meaning the minus 14.5 sina minus 14.5 ni discount se aduga sina minus 15% adu tardi sina more than hoya se statement ahambagi de chumne ko this statement is correct ko habidi 14 ga minus 14.5% discount ga minus 15% discount siga ani se karamani ani minus 15 sila dum hen tam discount se ko aduna ma haning se reason se subsequent habidi si ha ma discount tare mathang si mu discount tare discount suman ta se subsequent discount se the subsequent successive discounts on the discounted ima id subsequent ta se sidai se discount ta gi du ki percentage se ba aduna sidai gi de dum handadi sine reason se matik chabra ha ga chai ha ba ko aduna option a se chum de ge habidi subsequent discount se sidai se pi si discount si ngasai gi 10% discount ta ra ba matung da pirak discount ne ha ga reason to aduna animak se chumme ko both SSN and reasoning is chumme aduga sina su sigi explain tawe ko adudune yam line adum thok ya ko adoi tara ga di sigi question su yare solve tore ko EPF gi question low is this na aduga EPF question ai mamang da khara wa lawi EPF gi question khara wa lawi ko adu na taw gi sin ko si lere percentage trick amatanga ta harami ko 3% 3% kanogi trick amaga tanga harami ge like koigi 2 items da 2 items da koigi question se 2 items da sina tabak trick ma'am amsu lady ko aina khara ni jai khara khatane aina aisa lese so is the x% 2 items da x amana x% profit phangi ha ko amana x% chapana loi da x ti oi ga x% loss oi amana x% profit ta phangi amana x% loss to yole ade tara ga di mabani gi I did net percentage hai tare loss oi ga profit oi amana sigidi always mangani loss oi ga ko aduga loss oi duga magi percentage se kya no ha ga di x square by 100 se ko si formula ja pa ji ko so this question am ka direct as a self to watts ani sidai yo level gain sina 20% ni amadana 20% loss oya adu taragadi net result transaction se kya no paisa sigi value sigi darkar ta de ko 20% by 100 sigi formula da pansal laga adu taragadi sidagi dum hot pe ya 4 da ko 4% da ko adu loss dum ta ni ko loss ni always loss ni ko 4% loss aduga loraba male sista leitre hot kano question leitre topa sumaina percentage yang kasing se hot pe ai ko sumaina hot si ma'am su duga haying EPF gi question topa kara le hori ko adu dum ga tawtho ga ilai lan ya ni na khale masigi sida lo thank you so much